Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Kuri uyu wa kane tariki ya 11 Ukuboza 2025, ku rukiko rwisumbuye rwa Kicukiro ruherereye mu murenge wa Kagarama, haburanishijwe urubanza nshinjacyaha ku kigo cyatanzwe n'umuhanzi Rizagwira Florier wamamaye nka Yampano. Ni ikirego Yampano yatanze mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB kubw'amashusho ye n'umugore bamugaragaza batera akabariro yagiye hanze mu buryo avuga ko atamenye. Mu bo yareze harimo Pazomani na K John, ariko nyuma y'iperereza ryakozwe haje gufatwa harimo Papi Nesta, umunyamakuru uzaba akiriho uzwi nka Djihad, ndetse n'undi witwa François Xavier. Ku ikubitiro Pazomani na K John baraburanye, ariko abandi ntibaburana kubera ko yitwa François Xavier atari yiteguye kuburana nta mwunganizi mu mategeko, nubwo n'uyu munsi ntawe yari afite. None aba batatu baburanye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko ubushinjacyaha bwagaragazaga impamvu zikomeye bakwiye gukurikiranwa bafunze, naho abandi bakagaragaza impamvu zikwiye gutuma bafungurwa. Djihad ashinzwe amashusho yashyize ku rubuga rwe rwa YouTube, aho yavugaga ko amashusho y'urukozasoni ya Yampano ajagaraye Nyarugenge, ndetse ko hari na gurupe ya WhatsApp yise Abashumonyonyo ayo mashusho yanyujijwemo. Ubushinjacyaha buvuga ko muri raporo ya Siberi igaragaza ko amashusho yashyizwe muri gurupe n'uwitwa Etienne, ariko nawe akaba atarafunzwe ahubwo agihari. Amashusho Djihad yashyize kuri YouTube ntabwo agaragaza imikoreshereze y'ibitsina, ahubwo aba bivuga. Maître Bayisabe Irene yavuze ko hagakwiye gukurikiranwa Yampano nyiri gufata amashusho, kuko hari abantu bashaka gutwika mu myidagaduro nyarwanda bagakora iyo bwabo kugira ngo bavugwe. Yavuze ko hatazwi neza impamvu y'ifatwa ry'ayo mashusho, kuko bishoboka ko nyir'ubwite yashakaga kuyashyira hanze ngo avugwe. Byashobokaga ko yari amayeri yo kubona uko ajya mu Bubiligi, kuko bari kwitemberera mu mihanda ya Bruxelles. Hari ubuhamya bwatanzwe na Eric Semuhungu ko yabonye amashusho ya Djihad yashyize kuri WhatsApp ye, hanyuma yitwa Odette afata screenshot ayishyira kuri WhatsApp ye, nawe nuko Semuhungu abyoherereza Yampano. Maître Irene avuga ko ayo mashusho ari maremare atari kujya kuri WhatsApp status, kandi ko uwitwa Odette yarashyize kuri WhatsApp status ye ifoto igaragara ko yavuye kwa Djihad, nta gihamya cy'uko ari uzaba akiri kuko mu gihugu hari ba Djihad benshi. Ni urubanza rwamaze amasaha arenga 2, aho byari byitezwe ko K John na Pazo basomerwa, ariko isomerwa ry'uru rubanza ryose baryimuriye ku wa 4 w'iki cyumweru gitaha saa 8 zuzuye. Mushimire kuri iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe.